yafika lapha esima indlondlo yomusa kwase kuthi truck leli la eliphathwayo labekwa la yasinyathela ngonyawo yayisithula yayisiqalasa inkalo zonke yami indlondlo yomusa kanti indlondlo yomusa sifuna umsebenzi wayo wasezulwini ayibonkosi kwathi kusenjalo kwaqhamuka ihashi elaqhamuka phansi emngeni ngale liza leli hashi ligitshelwe ufata umlungu enza khona emishini yamaroma wathi lo fata ma efika edlule enkosini yamaNazaretha uBhombela wayesema basebebikile la othi-ke ufata umlungu mebuza uBhombela ethi awuqhamuka ngaphi uthi ufata umlungu mqhamuka ngale kaNomatshisi kade ngiye khona ngihambele abantwana bakhona bayagula kuyagulwa kakhulu ngale kade ngiyobenzela umgcobo wokugcina ngoba kuyabonakala ukuthi vele basiziphila uyabuza uBhombela uthi uBhombela buthi unobani bewuthi unobani bangabe saphendula ufata umlungu yasithi indlondlo yomusa yona le phambi kwethu eNazaretha yasithi thina boshembe sesiyakhona wathi suka umlungu ngeyashe ungena lapha emishini yamaroma wabesuka uBhombela wabe ejika indlela wabeshona wangashona ngale ngasemngeni ebheke kulo muzi wakaNomatshisi nagulwa khona wathi befika wafika phakathi komuzi abantu behlezi abantu benosizi begulelwa abantu sebelindele ukuthi noma yini singenzeka ngoba sekufika ufata umuntu othembeke kakhulu obezokwenza umgcobo wokugcina noma sebengahamba vele laba bantu bazoyizulwini yafika indlondlo yomusa yafika indlondlo yomusa yathi mayingena indlondlo yomusa yangena abantu behlezi ayikhulumanga namuntu indlondlo yomusa yafika nje babheka bonke abantu abanosiza bakhona endlini yabe sihlabela isihlabelo sika 58 yahlabela isihlabelo sika 58 yathi bayisihlabelela yasihlabelela avuma amaNazaretha ehamba nayo kwabonakala kunyakaza ukansi lapha lakulele khona iziguli abantu abagulayo lanyakaza ukansi bavuka abantu bahlala ngezinqa ngoba kwasefika uNkulunkulu ayibonkosi amen sekhuluma lezo indaba amaNazaretha kodwa le ndaba ngikhunjuzwa ukuthi uBhombela wesuka kulezi ndaba ephikelele ezweni lakithi ezansi emtholombe lephikelele khona manje ke ngeke siye kubabaza abantwana bakhe basezulwini kodwa khona indaba enkulu ekuyona ekufanele abantwana benkosi sicele uNkulunkulu ewakithi ebuhleni uNkulunkulu asiphe uthando asiphe ukubambana asiphe inhliziyo nothando nobunye ngoba maNazaretha yifa lasezulwini leli ephambi kwethu leli sinikwe lona funeka sinike sonke ayibonkosi ushembe unothando maNazaretha ushembe wengena ngisho emzini abantu abangawona amaNazaretha kodwa afika njalo uthando ngoba ushembe weNkulunkulu kodwa efihliwe kithi abantu ababekhona ngaleso sikhathi babengamboni ushembe ukuthi uNkulunkulu bathi bawuBhombela asebenza khona emzumbe esigodini senkosi enkosini yakaKhawula uthi ushembe bayilapha enkosini yakaKhawula ubheka ngaphesheya ushembe usefuna indawo ufuna indawo edayisayo bese bemkhombisa bethi le plasi yadayisa khona umuzi wenkosi yamaNazaretha ekuthiwa kusegameni ngale mzumbe ushembe wabe sesuka ushembe wayesexhumana nabaphathi elithenga lela plaza bathi belithenga lela plaza walithenga ushembe maqede kwase lela plaza kwase kwakhiwa kulona afika ahlala amaNazaretha athi mehlala amaNazaretha kwaba nethempeli lo muzi ekuthiwa kusegameni kuyithempeli ayibonkosi kanti le ndawo ushembe ayithengayo kunamadoda kunabantu abaziwayo asaziwayo ukuthi la kule ndawo uma bengakufuni ngeke uhlale khona ethi ndoda enye ngeke ngisho ngesibongo ngoba uMnazaretha sekukhule kakhulu khona izweni lakithi emzumbe
nengane zakhona sinazo la kodwa le ndoda yathi suka yabithi ungakanani lo sheme khuluma ngaye yathi ngizombona ama le ndoda ethi ushambe ngizombona ukuthi indoda engakanani le ndoda yathi mayikhuluma ngokwazi kwabantu ukuthi le ndoda yaziwa ukuthi cha iyakhuphulana base beyombikela uGombela ukuthi inkosi yamafosi nomuntu ongamuhle la hayi inkosi lo muntu uthi ufuna ukubona ukuthi ngubani ungakanani uGombela wayehlekela nje wasesilweni ngoba umabona kude umnikazi wabantu bonke ayibonkosi kodwa uGombela into ayenza wathi sukuGombela wabethuma igijima waze ihamba ilando le ndoda kwayo le ndoda yathi suka yabithi ungakanani lo sheme khuluma ngaye yathi ngizombona ama le ndoda ethi ushambe ngizombona ukuthi indoda engakanani le ndoda yathi mayikhuluma ngokwazi kwabantu ukuthi le ndoda yaziwa ukuthi cha iyakhuphulana base beyombikela uGombela ukuthi inkosi yamafosi nomuntu ongamuhle la hayi inkosi lo muntu uthi ufuna ukubona ukuthi ngubani ungakanani uGombela wayehlekela nje wasesilweni ngoba umabona kude umnikazi wabantu bonke ayibonkosi kodwa uGombela into ayenza wathi sukuGombela wabethuma igijima waze ihamba ilando le ndoda kwayo yalandwa le ndoda kwayo yeza yathi mayifika izobonana noGombela uGombela wayinikeza uthando wathi umntana usufikile yathi le ndoda sefikile wathi uGombela la ngale mntanami wathi ngizoyicela wena nansi ngizocela ungisize uhlala ugade lo muthi wakho umuthi mhle ugade lo muthi ubusuku emini noma ungahamba kodwa ebusuku ubuzo ohlala lo ugade lo muthi mama selo muthi ngifika ungekho mntana wami uyobuza kuwe ushembe wese inqanda lekhuba eyenza ngomnyama ube hamba ngobusuku le ndoda nangeni silasesilwini kuyo yavuma inhliziyo ukuthi le khuluma nayo khuluma noNkulunkulu le ndoda njalo ngathi malishona ilanga le ndoda ifaka uJesu wayibuye izizohlala la ehlala igadele umuthi athi ushembe ayukade yahlala le ndoda igada lo muthi basinda abantu ekade bathakatha ihamba ngomnyama igila imikhuba basinda abantu yahlala le ndoda njalo ebusuku ebuyizogada lo muthi njalo malishona ilanga ibuyizogada lo muthi kwathi lekubonakala khona umuthi kwabonakala amaqabunga awo eqale buna